ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri wa kabiri tariki ya 27 z'ukumunani mu 2024. Mu Burundi umugambwe utavuga rumwe na leta wa SNL ntiwashimye ibibanza wahawe mu migwi yigenga ijejwe gutegura amatora mu 2025 mu ntara no mu makomine. Ni kubera iki? Turavye igihagararo werekanye mu matora aheruka 2020 ufite abashingateka 32 mu namashinga amateka n'umusenateri urumva yuko wari umugambwe ukwiye guhabwa ikibanza gikwiye mu itegurwa ry'amatora 2025. Umuyobozi w'urwego rwa gisirikare ca Ukraine Oleksandr Sirski yagabishije abarusiya bateye ingabo zabo ko bariko bararongereza igitigiri c'ingabo ku gwesero rw'intambara hafi ya Pskov. Ishiramwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa kw'isi PAM ivuga ko amakamyo ajanye ibifungurwa yinjiye ku nshuro ya kabiri muri Sudani ciye muri Chad. Twafitiye n'igikino c'urunana nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri. Iki kiganiro kiyobowe na Mark Niyonkuru. Amakuru yacu tuyahere muri Ukraine aho umuyobozi w'igisirikare ca Ukraine Oleksandr Sirski yagabishije yuko abasirikare b'Uburusiya binjiye mu gihugu bariko barongereza ingufu ku rwasiro rwo mu buseruko hafi ya Pskov. Yagabishije ko ikibazo kitoroshe muri ico gisagara mu gihe Moscow yavuze ko yafashe ikindi kigwati ca Orlivka. Ni inkuru ya Charles Haviland mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Umujyi ukungahaye ku mabuye y'agaciro wa Pokrovsk warakubiswe umashwa y'ibisasu mu mwaka ushize. Uku kwezi imiryango ifite abana yawusohotsemo irimuka. Mu butumwa bwa video bushya, General Sirski yatangaje ko Moscow iri igerageza guhungabanya inzira zinyuruzwamo ibigemurirwa abasirikare ba Ukraine, ariko yanemeje ko Kiev yashoboye kwigizayo ingabo z'Uburusiya mu bindi bice bya Ukraine nko mu majyepfo hafi y'agace ka Kursk mu Burusiya, aho Ukraine imaze ibyumweru bitatu igeze. Yongeyeho ko ubu Ukraine ifite mu maboko insisiro zibarirwa mu magana i Kursk, kandi ko yafashe abasirikare 600 b'u Burusiya. Hagati aho Perezida Zelensky yavuze ko igitero cy'Uburusiya cyo mu kirere ku munsi wa kabiri mu gitondo cyahitanye abantu 4 gikomeretsa 16. Igisirikare ca Israel kivuga ko carokoye inyagano mu manuko bw'akarere ka Gaza. Kaid Farhan Al-Kadi n'umunyagihugu w'umwarabu wo muri Israel yari yarafashwe kuva mu kwicumi. Uyu mugabo w'imyaka 52 ni se w'abana 11 n'umwe mu majana 21 batwaye mu bunyagano na Hamas mu gitero cagabwe n'uwo mugwi mu manuko bwa Israel. Igisirikare cavuze ko igikorwa kitari coroshe cyo kurokora cakozwe n'ingabo za Israel n'urwego rw'iperereza rwa Israel ruzwi nka Shin Bet Intelligence Service. Biravuga ko amagara yiwe yifashe neza kandi ko yatwawe mu bitaro ngo bamusuzume. Bwana Akadi ni nyagano y'umunani irokowe. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko amategeko mashasha yo gukinjira mu karere ka Gaza yagize ingaruka zikomeye mu twigoro tubugira neza, anatuma abakora ubutabazi bahunga ibigo bakoreramo. Muri ico gihe nyene ubugizi bwa nabi bwariyongereye mu karere k'abanyapalestina kigaruriwe na Israel ka Cisjordania, aho abaganga bavuga ko umunyapalestina umwe yishwe arashwe n'umwimukira w'umunya-Israel, naho abandi 5 harimwo abana 2 bishwe n'ibitero by'indege vya Israel. Ni inkuru ya Yolande Nel ari Yerusalemu mu mva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Umukozi mukuru wa Loni avuga ko ibikorwa by'ubutabazi byahagaze muri Gaza guherejo kubera ko abakozi b'uyu muryango bavuye igitaraganya mu kigo gihuza ibikorwa cya Der al-Balah. Ibikoresho byangombwa by'ingenzi bakabisiga inyuma.
ibiro by'ishami rya Loni rishinzwe ubutabazi byavuze ko amabwiriza y'igisirikare cya Isirayeli yakomye mu nkokora umugambi wose w'ibikorwa by'ubutabazi. Ibi ngo byagize ingaruka ku bubiko bwa Loni, uruganda rusukura amazi ndetse n'ibitaro bya Al-Aqsa. Ni amategeko yaje mu gihe Loni yiteguraga gutangiza umugambi mugari wo gukingira abana imbasa nyuma y'aho umurwayi wayo wa mbere abonekeye muri Gaza mu myaka 25 yari ishize. Mu ntara ya West Bank, igisirikare cya Isirayeli cyavuze ko indege yacyo yarashe mu birindiro by'abarwanyi bitwaje intwaro mu nkambi y'impunzi iri mu mujyi hafi ya Tulkarm. Nyuma y'ibikorwa by'urugomo biheruka bikozwe n'abakoloni b'abahezanguni, iki gisirikare kivuga ko kiri kugenzura amakuru y'igitero cyamennye amaraso kigabwe n'umwe muri bo hafi ya Bethlehem. Amakuru yacu tuyabandanirize mu Burundi, aho umugambwe SNL utavuga rumwe na leta wifuza ko uhabwa ibibanza bikwiye igihagararo cawo mu nzego nyobozi z'umugwi wigenga ujeje gutegura amatora mu 2025 mu ntara no mu makomine. Ivyo biri mu itangazo umugambwe wasohoye ku musi w'ejo, aho werekana impungenge ufise kubera ubuke bw'ibibanza wahawe muri izo nzego. Avuganye n'umunyamabanga mukuru wa SNL umushingamateka Leopold Hakizimana, ntangura ndamubaza ivyo batashimye. Novuga nko mu vyerekeye imigwi izoba ijejwe amatora ku rwego rw'intara, umugambwe SNL muri 52 azoba bagize iyo migwi baronkejwemwo ibibanza 5 gusa. Abo 5 twaronse nta numwe bashoboye kwizera ngo aje mazo barongoye iyo migwi. Urumva yuko haragahaze. Hanyuma kubijanye n'imigwi izotegura amatora mu makomine mu rwego rwa sesi, mu bibanza 294 baturonkeje mu ibanza 24 vyonyene. Naho nyene kubijanye n'abazorongora iyo migwi, kiretse muri komine imwe twaronsemo icegera, no mu yindi komine turi mu bazoba bajejwe bari mu biro, ahandi nta bantu bo muri SNL bagiye barashira abazorongora iyo migwi. Ivyo rero tukabona yuko bitadushimishije turavye igihagararo cy'umugambwe SNL mu gihugu cyose, inguvu ufise turavye igihagararo werekanye mu matora aheruka 2020, ufite abashingateka 32 mu n'amashingamateka n'umusenateri. Urumva yuko wari umugambwe ukwiye guhabwa ikibanza gikwiye mu itegurwa ry'amatora 2025. None ko mu Burundi hasanzwe hari imigambwe myinshi, mwebwe mwifuza kuronka ibibanza bingahe, yaba muri seni yaba muri sepi canke mu masesi? Twe twifuza yuko haba kunganisha tugeranije n'inguvu umugambwe ufite mu gihugu, nitwari kubura n'imiburiburi umuntu umwe muri buri komine mu bazoba bari muri iyo migwi, bivanye nuko tuzokwitoza mu makomine yose. Kandi tusanzwe turi mu makomine yose, byaba ngombwa yuko n'imiburiburi mu mugwe wose tuba dufisemwo umuntu azoturabira, kuko amadosiye twatanze n'amadosiye yarakwije ivyo badusaba byose. Nitumva igituma tutizewe kuja mu migwi no kuja amashura kwirongora. Twarifuza yuko n'abandi baronka, mugabo ugasanga ahubwo nk'umugambwe uri ku butegetsi ugasanga waronse ibibanza byinshi cyane birenze, wanashaka ugasanga nk'abazoronga iyo migwi nka bose bava mu mugambwe uri ku butegetsi. Nico gituma tuca tuvuga yuko hatabaye gusabikanya no kunganisha imigambwe bivanye n'igihagararo cayo ubufise mu gihugu. None ko mwasohoye itangazo y'ivyo mutashimye, mbega umugwi seni hari ico muba mwarabumenyesheje kuri iyo myidogo yanyu? Twaragize rokuru, izo rokuru nazo uzishikiriza imigwi ya sepi yo mu ntara ariyo yakoze ico gikorwa, ushikiriza amakenga yawe, hanyuma ukacuha wongera ukabimenyesha umugwi seni ukawuha kopi. Ivyo rero twarabikoze kandi twarabibumenyesheje. Twe dusaba yuko ibiharuro batanze byosubirwamwo, kukaba nkako n'itegeko bigenga ivy'amatora avuga yuko iyo bashikirije abazogira iyo migwi ubwa mbere baba ari imfata kibanza, bagasaba yuko abatashimishijwe n'ivyo bashikirije baca bitura uyo mugwi nyene kugira ushobore kubisubiramwo. Nico twakoze, tukibaza yuko rero bamvise akamo kacu. Uwo yari umushingamateka Leopold Hakizimana, umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL mu Burundi. Ubu turacagerageza kumenya ico umugujejwe amatora seni mu Burundi uvuga kuri iyo myidogo ya SNL. Ubu tugeze ku isaha 11:39 muri studio za BBC i London.
ni isaha 12:39 mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'akaruhuko gato amakuru yacu arabandanya. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ifungurwa ku isi PAM rivuga ko urukurikirane rw'amakamyo atwara ibifungurwa rugira kabiri rwinjiye muri Sudani ruciye muri Chad. Ica kabiri c'abanyagihugu bo muri Sudani kirugarijwe n'ubukene bw'ibifungurwa kubera ingaruka y'ingwano imaze amezi 16. Mu ndwi iheze igisirikare ca leta ya Sudani caruguriye umupaka wa Adre ku bigo bishinzwe ubutabazi, ariko imvura y'isegenya yatumye urukurikirane rw'imiduga rwa mbere rugenda buke buke. Igisirikare n'umugwi witwara gisirikare mukeba wacu wa Rapid Support Forces bose bamye bazibira imfashanyo. Abasivile bavuga ko ibitero vy'ibisasu vya muzinga vya RSF vyo kwa mbere vyahitanye abantu 200 mu ikambi Abu Shuk muri leta ya Darfur y'uburaruko. Amakuru yacu arabandanya ku mugabane wa Afrika. Ubu naho tuje muri Burkina Faso, aho leta ya Burkina Faso yobowe n'akagwi ka gisirikare yasezeranye ko izofata ingingo ikomeye ku bagwanyi bitwaza idini rya Islam bagavye igitero gikomeye ku mpera z'indwi iheze. Abategetsi ntibagize igitigiri, ntibavuze igitigiri c'abishwe, ariko hari amakuru avuga ko abasirikare 200 n'abanyagihugu basanzwe bapfuye, 300 nabo bagakomereka. Umugwi ufitanye isano na Al-Qaeda uvuga ko ariyo wagavye igitero cyo kwa gatandatu uheze. Ni inkuru ya Will Ross mwumva mwijwi rya Jacques Nitegeka. Minisitiri ushinzwe umutekano muri Burkina Faso yavuze ko ari igitero cyuzuye ubugome bwinshi, ariko ntiyatanga ibisobanuro birambuye ku buremere bwacyo. Amakuru haturuka mu murenge wa Barisarogo avuga ko iki gishobora kuba ari kimwe mu bitero bibi cyane byibasiye iki gihugu. Abarwanyi bo mu mutwe wa Jenim ufitanye isano na Al-Qaeda bibasiye uwo murenge igihe abakorerabushake bafashaga ingabo za Burkina Faso gucukura imyobo ya gisirikare yo kwihishamo. Amashusho ya video yerekana imirambo myinshi y'abantu bambaye imyenda ya gisivile iryamye iruhande rw'ibitiyo byabo. Ibibazo by'umutekano muri Burkina Faso biragenda byongera kubera ibitero bikunze kugabwa n'abarwanyi bagendera ku matwara akaze y'idini ya Kisilamu. Guverinoma ya Amerika ivuga ko izakomeza gushyigikira iki gihugu mu kurwanya icyo yita ibitero by'iterabwoba. Umusirikare uyoboye Burkina Faso yitabaje Uburusiya kugira ngo bumufashe. Imbere yo kuja mu runana, reka tubabwira amakuru n'ayavugwa ku mugabane wa Oceania, aho umucamanza w'umunya-Australia yakatiye umugabo igihano cyo gufungwa imyaka 17 mu cyo yise icaha kibi cyo guhohotera bifatiye ku gitsina bibera ku mbuga hwaniro igihugu kitari bwabone na rimwe. Muhammad Zen Ul Abidin Rashid wo mu karere ka Perth yibasiye abakiri bato muri Australia no hanze yaho mu kwigirisha ko ari umusore ashikira abantu benshi azwi nk'umu influencer ku mbuga hwaniro, akerekana amareresi y'imibonano mpuzabitsina, akanatuma abandi bahohotera abantu kuza kubiraba ikibiriraho. Uwo mugabo w'imyaka 29 yahohoteye abagore n'abakobwa 280, muri bo benshi n'abana. Abahohotewe bava mu bihugu 21 harimo Ubwongereza, Amerika, Ubuyapani na Namibia. Ubu naho n'umwanya w'igikino c'urunana. Amakimbirane yo kwa Pascal yafashe indi ntera. Hagati y'ikibazo cya Nadine na Patrick cyageze mu buyobozi. N'urunana. Yewe nyine mujyana. Izuba rwose yaravuye wagira ngo imvura ntizongera kuko. Muranshakira amahoro se mujyana? Rero kureba nk'umuyobozi w'umudugudu wacu kubera ikibazo cya Nadine. Cyamugendekeye bitese kandi. Ngo yaramaze igihe abana na Patrick. None umusore yamuteye indamujugunya hanze. Ye? Uvuze ngo? Ko byagenze rwose Rufo. None barara mu kizu kitagira abantu hariya hafi y'isantire niyo nda n'umwana ashoreye. Ariko abantu babaye bate koko? Ubu tuzabagire dute?
nuko rero rwose hakeneye ijwi ry'ubuyobozi kuko aho hantu Nadine arara ni mu ndiri yo mu gukwirakwiza udukoko dutera malariya kandi muzi ko iyo igeze ku bagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 isi itanzitse. ndabizi mujyana. Icyo kizu kirarangaye impande zose nk'ubu imvura iramutse iguye sinzi uko yabigenza kuko kitanasakaye cyose. Mujyana ndaje mbyiteho rwose. Gusa ngomba gushaka Nadine nkamubaza icyo yapfuye na Patrick cyatumye amusohora mu nzu kandi azi neza ko amutwitiye umwana. Birutirwa cyane Arufo. Nkuko nabikubwiye ahantu ari ni habi cyane ubuzima bwe n'ubw'umwana twite buri mu bibazo. Mwihutire guhitura Patrick agira icyo akora kuko niwe wamuteye inda. Erega mujyana ibibazo nk'ibyo by'amakimbirane kugira ngo umuntu abikemure ntubanza kwitonda. Nta kwitonda kandi ubuzima bw'abantu buri mu bibazo Rufo. Ihutire kwa Patrick umutegeka gukora inshingano ze nk'umugabo akora umugore yateye inda ku gasozi. Umuranda bikora mujyana, umuranda bikora urumva se nshobora kurangarana icyo kibazo cya Nadine kandi cyihutirwa koko. Ubwo se uramutse unyiyenzaho Pasika? Izo mbaraga wiratana umva uzazishaka uziburi ndabikubwiye kandi guhora wikangata uvuga ngo urandunda ngo uranoba ngo urandiha ngo uramponda ngo urankubita ere gukabivugira mu bana twabyaye n'abaturanyi umva ibyo byose biraje birangire. Sekasha Ariko noneho menya atari wowe uvuga hari ikindi kikuvugiramo Pasika. umva seri kintu nikoreye n'ijisho ryaretsemo amaraso byose ari ukubera wowe mukobwaja udashaka ko twumvikana nutabiryozwa uzangaye. Aha umva baraduha amafaranga y'ingoboka yo kwita ku bana twabyaye bari munsi y'imyaka 2 aho kuyakoresha icyo yagenewe ukayamarira mu nzagwa. Nagira ngo ndavuze ukadiha mukobwaja turaje turebane. ndareba niki nawe ariko Pasika. Umva niba utaransebeje imbere y'abana banjye n'abaturanyi warasibye mukobwaja ntibizongera kuko ubu narakaye. Ngo sinkavuge mu rugo rwanjye ndi umuntu w'umugabo koko. Arewe ngo urugo rwawe Pasika Nyine. warakoze kubakaye ubu se nibwo butse kuri umugabo. Ubu nge nkureka rero wigenge boshye ntakiriho. Ariko rero Pasikari ndumva babigize birebere nkaho ari ubwa mbere turwanye. Ngo turwana mukobwaja turwana cyangwa urankubita nkakwihorera. None se si wowe Mukobwaja umva nukuri ububabare mfite ku mubiri n'umubabaro mfite ku mutima wanjye bizakuviramo igiturika. ngo iki Pasika? Hari ikindi uzi igiturika se kitari igisasu? Nshobora kuzahinduka igisasu nko gutumura rimwe. Ego baba uri muzima Pasika cyangwa wataye umutwe kuvuga ibiterekeranye? Umva ibyo mvuga ndabizi sinasaze mukobwaja ndakurwaye nko kuza umuntu arwari igisebe hakazamo amashyira imisonga ikamuraza ijoro ku buryo umunsi nakwihoreyeho ntago uzabyuka aho uryamye nako aho kugira ngo nzafungwe nkuzize. Umva nzaguta muri urugo nigendere ntago ari nge mugabo wa mbere uzabutaye umugore. ngo iki Pasika? ngo kunta ukantana n'abana ukajya he Pasi? Aho nshaka mukobwaja urumva ugasigarana amahoro yawe nakubwisanzure bwawe. Wirakara bigezaho Pasika nyine ndabyemera hari ubwo mubukana ko nkarwana ariko byose ni wowe pe. ngo iki mukobwaja byose ni nge ubu se ni nge wigize gutya. Ngaho mbwira Nadine wapfuye iki na Patrick cyatumye kwirukana? Patrick twari tumiranye neza kugeza umunsi namubwiye ko ntwite. Nyirabayazana n'ugutwita nta kindi mwapfuye. No kuri pe kandi rwose muyobo nkurikije ukuntu twari tubanye sinatekereza ko yahinduka nk'inyamaswa. Yaratinyutse kuza kutwite nta soni. None sigiye mwanezeranwaga yarayoboye ko ibyo bishobora kubaho. Wa muntu wese nge nabizi ko yambwiye ngo ntigeze ateganya kubyarana nanjye. Ntiyabiteganyije ariko si n'umwana ku buryo yavuga ko atazi ko ibyo arimo bishobora kuvamo umwana. Sinarinzi ko Patrick yaminduka nuko rero ndabaye rwose ndababaye. Sinarinzi ko umuntu nka Patrick yakwitwara cyo ko yarazi neza ko adashaka ko mubyarana se kuki yabikoze. Nuko byagenze. Inda ntiwayinyoye mu mazi wanyoye we ntiwayiriye mu myumbati cyangwa mu bijumba. Yayiguteye kubera indi mishyikirano mwari mwagiranye arabizi neza ko byabaye. Siko bimeze? Niko bimeze rwose. Nuko rero agomba kwirengera ibyavuyemo akakwita wowe n'umwana utwite. Ariko Nadine nawe reka nkugarukeho
reka nkugarukeho nawe ufite amakosa. ngese kandi mfite yayo makosa muyobo cyo kubona uhuye n'ikibazo ugaceceka. niko kuki wahisemo kuza hano kuba muri iki kizu kitagira abantu, kidakinze, kidasakaye, ukakijyamo utamenyesheje ubuyobozi ikibazo wagiranye na Patrick? niko Serifo burya wahananze. ahubwo usanze ngiye mujyana. njyewe ariko ko umubyeyi ari ahantu habi cyane ku buryo hatagize igikorwa mu maguru mashya. we n'umwana twite ndetse n'uwasanga ngo bahura n'ibibazo bikomeye. umva ngomba kujya kureba Patrick nkamubwira ko agomba kubahiriza inshingano ze nk'umuntu w'umugabo. ahubwo rero munamunsabira amafaranga yo kwivuza kuko simeze neza. umutwe urandya mu ngingo, isesemi, mbese ndumva ameze nk'umuntu ugiye kurwara malariya. ukabukiraho koko Nadi, ihutire ku kigo nderabuzima nyabo. malariya ni mbi cyane ku mugore utwite, ugikeka ko wayanduye ni ukwihutira ku kigo nderabuzima bakagusuzuma. Guye niyihuta ahubwo icyo vuba ko mubyurimo jya ku kigo nderabuzima cyangwa rero uza nkusuzume, ninsanga uyifite nabwo ndakoherezayo bagukurikirana. niko se Patrick, turetse iby'akazi ubundi amakuru yawe umeze uti? ni meza rwose, mpagaze bw'umama buja. Patrick ni meza kandi bivuga ko wateye inda Nadine warangiza ukamwirukana. urumva ari meza kuko amakuru yawe Patrick? ariko abantu b'inyarurembo baravuga we. baravuga se baravuga iki? akariho karavugwa. niko se karame mabuja, kumbona amasomo dutanga munsi y'umunyinya baca mu gutwi kumwe agahinguka mu kundi koko. bimeze bite? niba kwifata byari byakunaniye kuko Nadine ari umukobwa mwiza kandi mwari muri kumwe mu nzu, kuki utakoresheje agakingirizo ko kari kugufasha kutamutera inda koko Patrick? ni ukuri naragakoresheje pe, ariko nyine umuntu agushakisha azi neza ko anagufite neza ntawe wamucikira. ubwo se ushatse kuvuga iki Patrick? ko atari kumbura nyine. buretse gato nitabuye umuntu Patrick. Allo mama. Lopez mwana wanjye ni wowe? Njyewe mama, njyewe amakuru ko nategereje ko wamagara se mwaheba. yo ni meza sheri. umva sorry my dear, sinaguhamagaye pe, ariko nyine no kubera akazi kenshi nsigaye ngira akazi kenshi pe, maze nanjye ibintu byose bikandengaho. mbabarire mwana wanjye. none se mama kumva kumbuye cyane kandi ndabizi ko papa atanyongera kuko ibizamini narabiranye. ndabyumva ko udukumbuye cyane kibondo, natwe turagukumbuye pe. nkumbuye nyogokuru, nkumbuye ba kirere n'abandi bose mama, kugira ngo tuganire ku bizamini bya leta byagize, ndetse nkumbuye nyarurembo yose mama. ndakumva rwose mwana wanjye, ariko ubu nonaha sinakubwira ngo ngwino, gusa nzakubwira kibondo sibyo? ariko se mama muyiteza kuzagira nk'umwamikazi koko? umva kibondo, umva ntubise kuri umwamikazi hano iwacu. uhora uri umwamikazi rwose. yewe Rope, ubu nkubye gato nitaba undi muntu urimo kumpamagara mwana wanjye, kandi rwose utuze nzakubwira igihe uzazira kudusura mwana, maze uze dutarame twishime, turagukumbuye twese rega. inka yarwaje kare. uracyari hano Pascal? Pascal sumubunye to nguyu hano mu nguni busho. niko Pascal, simperuka wajyanye na mukobwa Jana? nanjye narinzi ko batahanye da. ntaho nagiye. none se urakurikiye ahantu hiherereye? Pascal ni ibiki rwose? mwakwicucekeye mwabagabo mwe, ko ari njye bagabo barabona bavuze. ntabwo twaceceka Pascal, tubwire ko hari abagabo ni hafi abandi shaka tubwire. reka nkuremo ingofero mwirebera ishyundu nikoreye mwabagabo dore. yaba we, nabonaga ijisho ryatukuye ryanabyimbye, nkagira ngo nicyo kibazo ufite cyonyine. none burya nuko wabaye. buriya kwari ukubeshya, nta rukuta nagonze, nta kindi nazize rwose. ibi ni ibipfunsi. ariko se bya bipfunsi byagira niko Pascal? warwanye n'umuteramakofi, warwanye niko? yeba mukobwa Jana niwe wangiza atya busho, dupfa amafaranga y'ingoboka. mukobwa Jana buretse gato,
ariko pasika ndakumva ngo mwarwanye mupfa amafaranga y'ingoboka amwe ahabwa abagore batwite n'abafite abana bari munsi y'imyaka 2 ngo bo mu miryango ikennye nayo rwose nagize ngo ndamubuza kuyakoresha nabi umva abarahagurutse nk'iyagatera arampondagura koko none ubu nafashe icyemezo cyo kudasubira mu rugo ariko siyo cyemezo cyo numva nacyo kidasobanutse umuntu w'umugabo umugore arakumenesha pe ibyo ntabwo bishoboka Pascal umva mbaye muhunze gato mu gihe nkitegura uko nzihorera Stephen kuko mufitiye inzika ku buryo nzamukorera ikintu atazibagirwa mu buzima bwe umva nako azacika ururondogoro ajya agenda abwira abagore bose ko umugabo yamukosoye oya Pascal oya rwose ibyo bintu si byo aho kugira ngo ubike inzika uzakora amahano ngurihorera kuri mukobwa jana ube wakora ibintu bibi ahubwo bagana ubuyobozi rwose ukamurega bakabunga cyangwa bakareka ukundi babigenza ikibusho ibyo urumva ari ikibazo ko abagabo bajya kurega abagore none se ko abagore bajya kurega abagabo umva ko ari abagore nyine ariko ibyo ni iki ubu Pascal azagende no mu buyobozi agere ku murongo w'abagore baje kurega abagabo atinyuka atinje kurega umugore wanjye mukobwa jana arangubita kubera icyo atabikora se nawe nyumvire pe nukuri rwose ngewe ntagaye na Stephen hamwe rero akutiye oya busho ubu koko urumva ibyo kujya mu buyobozi kurega umugore ngo arankubita bitagahitse koko oya biragahitse rwose ntabwo nje kwiyogoshesha muje mu kazi hano se yego Patri nje kukureba ku kibazo cyawe na Nadine Nadine se na Munagani uragira uti na Munagani Patri cyane rwose ko ndumva ibibazo bya Nadine bitandeba birakureba cyane kuko atwite inda wamuteye ariyo mpamvu ngira ngo nsobanure impamvu yaguteye gutinyuka kwirukana umugore ugutwitiye umwana akaba ari ku gasozi ubwo rero yaje kukuregera nta n'isoni yarega atarega ndagusaba kwisubiraho Patri ukagarura Nadine mu rugo urumva ukirengagiza ibibazo byose mufitanye kuko ubuzima bw'umubyeyi utwite n'ubw'umwana utwite nibwo tureba njyewe ngarura iriya ndaya mu rugo rwanjye ko wari uzi neza ko hari indaya ku kiba muteye inda ariko abantu bagiye kujya bagira neza babizire uriya mugore namwinjije iwanjye asabye icumbi kuko atarafite ahajya n'umwana we ibyo kubyara rero nta gahunda yabyo nari mfitanye nawe amva mbese rwose igihe cyose nakoreshaga agakingirizo uriya mugore arangira ntega inzoga turanywa turasinda birangira bigenze kuriya agomba kwirengera ingaruka zabyo rero ntabwo yazirengera wenyine kandi umwana twitara uwanyu mwembi mugomba gufatanya njye ndakubwiye ngo nta mwana nshaka nta n'umugore ariko Patri ugomba kwita kuri Nadine n'umwana twite kuko niwe wamuteye inda ariko ubundi urambwira icyo ushingiye ku kirufo Nadine ko abantu bose bazi ko ari inda hano mu isantere Nyarurembo icyemeza ko atwite inda ya Patrick ni iki sibwo Patrick yihakanye Nadine Alphonse arabikoraho iki wowe se ubona hakorwa iki naho mu kiganiro runana cy'ubutaha barakoze abo mu gikino cy'urunana amakuru no munsi agarukiye ngaha ariko imbere yuko tubasezera twibutse ko mu Burundi umugambwe CNL utavuga rumwe na leta wifuza ko habwa ibibanza bikwiye igihagararo cyaho mu nzego nyobozi zo mu wigenga ujeje gutegura amatora yo mu 2025 mu ntara no mu makomine mu buhinga bw'ibyuma twafashijwe na Darcy ikiganiro cyakiyobowe na Mark Niyonkuru cyane nabashikije Ndinina Iradukunda mwakoze kudutega amatwi mugira umugoroba mwiza mwese